Čovjek koji je na ovoj slici, bili smo zajedno na robije u Niške kaznione. 52. godine sam ja pao, jer sam ja bio 8 godina odvetnik u Kopaoniku posle oslobođenja Kruševca. Sa tim čovjekom sam drugovao. Zašto smo se poznavali? On mi je govorio o Kalabiću i oni su se sklanjali 10 km od Valjeva u neke deguričke pećine gdje izvire reka Gradac. Otkrije ih neko i ozna jednog dana dođe sa vojskom, oblete ih, oni dadu otpor, ali ne stane im municije i svakako da su se oni pobili, nisu se dozvolili da ih zarobe. Taj Bogdanović, samo jedan, Miroslav Milić, to je posle 2 godine bio sa mnom u šumi, ja kad sam bio. Ja sam posle oslobođenja bio 8 godina odmetnik. Taj Minić i on mi je pričao isto kao i ovaj Bogdanović, da je Kalabića vidio mrtvoga i oni kad su ga našli, oni nađu isto po imenu Nikolu, koji je bio kod nas šifrant, ali je sve izdavao partizanima da god mi vodimo borbu. Koje su nam jačine, da li imamo municije, da li primamo iz inostranstva pomoć i tako dalje. I kad je Draža doznao za toga Nikolu Milovanovića, koji se zvao Grba, imao je nadimak, da on izdaje, oni skupe svoj neki savjet i kaže ovaj čovjek sutra mora da se likvidira. Neko iz te sredine koji je bio prisutan kad su ga osudili, javio ovom Nikole Milovanoviću zvanom Grba i on u toku noći pobegne sa sve radiostanicu u Partizane. On je učestvovao posle u hvatanju Draže Mihajlovića, a još jedan koji je bio sa mnom, Veljko Kostović zvani Kokan, i on mi je pričao o Kalabiću da je poginuo u januaru mjesecu, sredinom januara, isto kod te deguričke pećine gdje izvire reka Gradac, gdje su se sklanjali kod Valjeva, 10 km od Valjeva, kaže ta pećina bila. I kaže, kad je Draža išao na saslušanje prvi dana, on je rekao Moljeviću, kaže, izdade, kaže Nikola. Taj Nikola Milovanović zvani Grbo, a ne Nikola Kalabić. To je uopšte izmišljotina komunistička da omalovaže naš pokret kako mi sami sebe izdajemo.